Hit Eibhlín agus Art go hiilis go thomláin an ráil ina chéile, agus bhí caidirmh iontach passionat acu. Cúig art go dtí TG4 a rá an curceistrum féidirlim í a fósa, ní raibh muintir í Chonail sásta in éair go mbeadh an pléice seo acu mar bhac. Ach tá scéal muintir í Chonail ansimúil ar fad. Teaghlach Caitliceach Éireannach a bhí muintir í Chonail a ra Súil maithacha de bhar rádáil na smuigeiléireachta. Chuine siad a gcuid talún na measc na dearnaí talún áitiúla trí airí a chur ar fáil dó bhar chosta íseal. Ach dar le muintir í Chonail ní ra an art ach triblóid. Dá bhhair sin chuir tuismitheoirí Eibhlín cosc iomlán ar a bósa. I think any parent knows it's not a good idea to forbid your child from seeing somebody because that just pushes them closer and closer together and heightens that passion. This was a real romance. She was now leaving for love. Chuig siad go dtí an roinc agus pósach iad, so nuair a tháinig siar eis go rálaí, bhí úna iriad sé, go raibh an art cóideach agus farsing agus gur thucraigh art, go mbeadh Scéal compórdaach a cá.